Mấy quay na ta Guikhanliu maning mai trong YouTube channel pe kin rai nai la mai thon riwi asai hide new matakhatna the Gaanphiu mail Tamenglong trong local newspaper highlights king in sam lakho Tamenglong June tarik china pungu Assam Rifles Tamenglong Battalion, EURo Adventures Bikers Club, District Administration, Khatni Civil Society Organization, Nunri Langna Asai International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking, Tingmik, June tarik china pungu kum singnai na china padai kau by rally Khatni documentary screening tat kai kan the. Mi tuang mung tai drugs sin su mai rui, charuang khau kung mai azu tilaw na ba mai lam khau, awareness ti mai sunat tat kai kan chuange. By rally tai all Tamenglong kauri flag off suna kahulong ngan tat law kani mi khau tai bikers street in bu rui tat kazaw law kani bikers nun tai rui placards kau say no to drugs khatni bai mai slogan azu dan lian na thau tat law kani bikers nun rui dui gai long khau nai mai souls harvesting drugs rehabilitation center ni tat law kani mi tuang ting mi khau hai Assam Rifle Tamenglong Battalion rui documentary screening school in sam na nun khau drugs rui charuang khau si mai azu ti pat law ba mai lam awareness ti law kani kumna awareness lecture ni tilaw kanay. Mi tuang mung khautai insam na phai kharingu in bu rikwang kasal law kanay. New Delhi June tarik chit na pungu. Root na tacha tang may Lok Sabha session ka hau may tingmik. Oath taking ceremony kau. Alfred Kangam S. Athar Manipur Outer LS Constituency kani Dr. Angomcha Bimol Akoizum Inner Manipur Constituency kanay rui oath taking khang ding thau may gan kau. MPs goy rui Manipur tuna slogans kau logay kanay. Alfred Kangam S. Athar rui English kau oath lalaw kanay. Kumna kazan kau pat may gan kau. INDIA Alliance member goy rui. Manipur kani Justice for Manipur tuna kau thau kay kanay. I, Alfred Kangam Shangshaposhi Arthur, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Manipur main nyai dilai peace bachai. Kumna kamai rui Manipur kang insup may lazan sulawo, India tangag lawo tuna salaw kani. Mi da kau Angomcha Bimol Akoizam rui o tai Manipuri kau rui salaw kani. Angomcha Bimol Akoizam Lok Sabha gi thoburoi misak amoina khanbiraklaba maramna aihakna taibung palbu sembi sabiba sidaba mapubu panjaduna wasaksari madudi aina linkraba bharat ki lengak lon chanapathapu aina tasengna thajaba amadi pukning sengna ningjaba uchagani loinana bharat ki ningtamba amadi amatto oiba sakambo aina yokhatchagani amasung aina paikhat kadoriba lokhat kadoriba thodang sing pukchel sengna pangthok chagani jai hind imale pakna yaifare manipur imana yaifare Latlu nai ba mai Manipur State ka Lok Sabha constituency kanai dai Congress party rui zaukau kan chonge ning taw law nu wi June tarik ru na padai nung tai Manipur tong Nagas apex body United Naga Council rui Congress MP Alfred Arthur the public platforms ka rating kum sanai khang tinglaw kan chonge in bu na bai me outer Manipur Lok Sabha constituency independent candidate S Co John Le Ellison Abon Mai kanai tani UNC ri thinglaw kan chonge tiki election khauta UNC ri machong mai NPF candidate Kachui Timothy Chimik Sausi kan chonge mi tuang lading ta UNC ri June rutna kathum nung emergency assembly bam kan metang la kan chonge Infal June tarik chui na pungu Manipur government rui alat mai cham ti pat naman sai goi khauping mai ti law ba mai nun ru khau action la putni tu na warning ti kan the alat mai cham tai pat ba mai nun ru khau lo thai lai na tan mai action la putni tu na sakane social media khau Thai in than mak mai cham ti ku ba mai ta serious suna zawbam the tu na Manipur Home Department Special Duty Officer Rehan Nodin Chowdhury rui ti thai kane alat mai cham nun tai rui man sai goi khau ping mai ti pat bam thi tu na sakane kadai suna Manipur khau Central Security Forces thaupat in bu bam thi tuna kiuram mak mai cham viral tat kan mai lam dai zau gut puni tuna sakane Manipur khauchu sang mai phungwang dat khang Manipur government rui karamba mai lung khau kiuram mak mai cham social media khani online platform khau tipat bam gai mai rui kham mai tilaw bam the tuna Chowdhury rui sakane Infal June tarik china pungu Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI Women's Wing resigna that kai kan mai protest khau Minister Thongam Biswarjit Singh Khatni Manipur Speaker Legislative Assembly Thokcham Satya Barda Singh kai ran gut kan the protest tai Manipur donglat lu hai loilaw khang demand suna tat kai kan chonge protest tat kai ba mai nun tai rui Minister Sapam Rajan Singh Khatni MLA Khemchan kai ni gut khang karam kane mai pui nun tai rui Manipur donglat lu hai ti in thak law khang Khatni states territorial integrity hainga ngak lau khang demand suna ta kai kan chonge protest ta kai ba mai nun tai rui Minister Thongam Biswarjit kai gudrai kan chonge tiki ka mai pau bam ti makna Speaker Thokcham Satya Brata Singh kai gudat kan chonge Thokcham Satya Brata Singh rui
kakai pang patna maipui nunta parira laukane Coordinating Committee on Manipur Integrity Women's Wing Coordinator Y Lairik Laima Rui Chamla Maikhau MLAs Khani Minister nunta asainga Manipur donglat lu loilonga makna ba maiti haipian mak mai indau kane liam long mai MLAs ringu re state ngak longa mak it hai kaniu kuaina resign suni na de tunan demand sukane kumna kuki MLA nun re separate administration demand sumai release kau kaza waikan mai khau nutni mak mai indau kane Manipur tong communities tamru na kanaita kuki terrorist re sukatuak mai tilaw me tuna lairik laima re sakane MLA goi re states territorial integrity da subakna Manipur dong latlu hai loi launi nai tuna sakane Maipui nun le pari rakan mai khautai speaker thokchom Satyabrata Singh Rui Manipur dong latlu loi lau khang government ri lunggut na tan tan bam thei tuna sakane Silchar June tarik china pungu Assam Inspector General IG Law and Order Prasanta Kumar Bhuyan Rui Kasar District khau ri pagutba mai kuki mai khatni in tai minun khau Kasar hai Assam de Manipur rami tuna Assam state lung khau suri tipat ma khang sakanthe Assam khau nu mai nun rui gai mak mai tan tan mai nun ta nup lau magi kumna thau kup mai rui latlu tipat jong na ye thai insana pat launi tong rami tuna Inspector General Teri Sakane Prasanta Kumar Bhuyan Thailaina Manipur thang rui ri pagut mai nun ta Sunday nung tai rui survey tat kai ka hau na mansai sing stak ka hau bam thi Bhuyan rui Assam Rifle senior official ta Lakipur khau ariu na pari ra kan the Assam Rifle senior officer Thailaina Jeribam khau ka lulung gongdat magna bam di he tiki control khau lau bam thi tuna sakane mi high security forces hap mi thai police na rui ngam magi tiki community level measure high sinthau khang ka ge na ye tuna sakane Kasar District Rui Manipur le boundary phai khatam ru na kanai kilometer share subame kumna latlu panu mai bam nun khau police post kathan kasiam laubam the tuna Jeribam jong additional SP Rui sakane Jaipur June tarik che na pungu history khau rai mai suna Om Verla ta NDA jong Lok Sabha speaker khang nominate sulau kan the Om Verla hai Rajasthan khori luan thu mai suna MP ku kan chonge kumna kata Lok Sabha speaker khang kada loda tong na thai Modi resign mai government tong luan kanai mai suna speaker suni mai puni the mi da khau Congress led INDIA block rui Congress leader Kodi Kunil Suresh da Lok Sabha speaker khang nominate su kan the Kudit Kunil Suresh hai Kerala khori luan ta chatak mai suna MP ku kan chonge New Delhi June tarik che na pungu Congress re Tuesday tingzin tairui senior party leader Rahul Gandhi ta rutnata chatak mai Lok Sabha opposition leader khangkada lokanthe Congress MP Rahul Gandhi ta Lok Sabha LOP khangkada lokanthe tuna party general secretary KC Venugopal ri sagane mitwang lading hai INDIA block tong floor leaders nun ruila lokan chongi tuna sakane Kumna CPP chairperson Sonia Gandhi Rui, Pro-Tem Speaker Khau Rahul Gandhi ta, Lok Sabha Khau Opposition Leader Khang kada long mai tai che suna summit sulau kan the. Rahul Rui Opposition Leader suna mansai koi tuang, kung mai lam azu khau lat sa puni thi, kumna NDA government ta kagan katui accountable sukhang zausin puni thi, tuna Venugopal Rui sakane. UEFA Euro kumsingnai na chik na padai. June tarik chik na pungu result. Netherlands goal kanai Austria goal katum. Austria Rui Netherlands ngam lau kan the. French khani Poland plu mikhaw goal khat khat chalokani England versus Slovenia goal 0-0 Denmark versus Serbia goal 0-0 June tarik chuina chiru khani chuina chinai fixtures Slovakia versus Romania tingzin khwang sakyu makhai Ukraine versus Belgium tingzin khwang sakyu makhai Czechia versus Turkey jipchung pungbaro makhai Georgia versus Portugal jipchung pungbaro makhai kage nai me cham ti thai pat mai guest cham asai June tarik chuina chiru kum singnai na chuina padai khau Tarik chuina pungu khari chuina tachat March kum singnai na chuina padai khau guest booking sulau my serial number ching pungu phai chanai rigdai na chikyu khaurui serial number ching pungu phai sikyu ringu na kanai ngan khang insan pani kamandrui phai sikyu ringu na padai point ringu napsam insan pani atengba center napsam June budong asai June tarik chuina churuk le chuina chanai ngan insan pani tilaubo maiting miklong khau hai la lau pu ration card singwang mai hai mandatory ye amu lau ritho kagan Laukwan Khongru Khoriting Zain Khongthum Ngan, Kabam Council Sanction, Christian Heritage Institute, Arts Compartment Exam Cham Nanun Kagwai Khang, Seat Treat 9 Bame, Mi Putong Offer Hai June Tarik Treat Natsikiu Kum Singai na Treat na Padai Ngan Ne, Kalam Inbu na Thailau ni Mekagwai Ri, CHI Campus Kaugo nga Thailau no way. Implies Bookshop and Stationery, Book Sales Hai June Tarik Treat na Churuk Khori Treat na Chikiu Ngan Tat Kaipani, Kabam Ri, JD Bazaar, near Traffic Point, Old Market Tamenglong. Tamenglong Ting Night Luan, Tun Ngai Bu, Tarik Treat na Churuk. Lau thuan kalan ting rai na ye, ting zin muak na ye, zing bang ting rai na ye. Tun ngai bu, tarik chuit na tsanai. Lau thuan kalan ting rai na ye, ting zin muak na ye, zing bang ting rai na ye. Di Gaanphiu Mel Khau Cham Khatni advertisement,
Solauni make goi rui 9873658872 khao alam lau nu we khatni subscription Solauni make goi rui 03877267509 ramge thai E256908462 khao alam lau nu we mai goi na king chui na king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel betun roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da lakho thun ku the